Kabom ene yesu kabi ama woswati making sure so be Koowaa dwumadie eye adwada ekosi fiade yewo D4 ene yewo D4 o D4 na yebo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mu akọ na wakotie na num asem simape na wahunu se upe baabi pa upe D4 bi de ho akobata no a yewo D4 mu ahodo minimo hawo kore hawo o hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so na ene gise me wom ne se o yare na ba na kache ha ono ama baabi a wo beda na wama waduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepe bia kompai body a eja pekurum ene ewo se woko aniji se bewom ni se bosumi bia wo ye all 91 te bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no 1 fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya frame na ye bo akodifo awiemfo ba me wo japekuru adum ne nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media me dwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nwisia mobro wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo me wo ba ni nya gidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me se sia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo hwanwan na be ju nsem me hwewura mu ba bi na de e beda ahoto be dia ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hweku amese wo de mbera enye achinyi bomode abra na abedu ha wo behu nyame ani monyam ene ne kese me number wo hwe makira kwa ade benyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo behu nyame ani monyam ene ne kese amen. I am the nation's uncle of our Bishop Lumba. Home estate and broad factory. The power of Buano. A big biara said, Opesa will make fee. Now, if you my boss say, and we say, yes, I'm part. This will be fee. A home estate and broad factory. And the dates are at the every war. Where estate are a woman says, you won't come in the friend now. Yan dano. Ya poama baby, ebia na oni adaje, ebia wa manone o wa control, o previa yes ye wi ato because unyi obi ani a oba besi eye home for so a ye beboa ama estate tiapo ye nim se sika pa ya ye nim fifire hu asem bible so oduma ye ni bia na katu asem e moduma nim fifire mi wona wona senti no wo for me ami ko gina ho bia ye si dan e hwe hu se ye the block papa dey cement akodan sebe ya wo to a unu wonder there are a lot of estate okoto enje ne nsu aminu ato okoto enje na enwo epurugu ade ye gina ehese enyema ekoto te ahodini bom ede ma se woto a eho ani munyam hye ene hu nhira ebe ye dia nyame nhira se wo fa number na gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana open plot ato plot edaye Prota eni echi, prota eni baby a traffic wa. Enu ntini efre home no. Efie ne ye dia. Prota bia wo pe wa santimemu. Eni nkura atwa ho ahia de. Ye betom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi. Ye dia efre ne se, ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man. Asase kakraka ya mitwa kire oni nyina. Asase kakraka ni nyina. Eda tech he ya tech. Kuma se tech he ya. Tech area he ya ne wo. Brania mo bia bo so da form. Afenzo what of brought ni bi o amanane wotimi mesi fie nzizo sanse woni obi a wogini di wodi sika ma busuafo no mbodi enamfo apawa wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company no on company kesi ya ana hwe on workers no no bia bo adwuma no
Ubana my orders of a maybe 20,000 of blocks. You can create the home boama. Would you have to account me? Near show 2 weeks, 1 week, 1 month, it dependent orders on your home. Every crowd of no try in order be anywhere. Any amount bear 3-4 days. You better blog no. Yet never casting, yet you have to go pro to so. If you want to be a would you say, or may say, Gusokeke, or your movie video, dear child. I've wrong say indeed, what don't want to back. In fact, so trouble when you put near the corner of G. It meets natural time plan. You says if you type, I open the amount. Because and then, you papa and one now. Near no point here. Who you to my baby, who pay few more and high at the end of Juma, would it be a hospital, would they found workers at Cottenham, over the sea, a home estate and broad factory, so you be more fearly. If you will feel you percent for former high, only baby the fabra, the bone that would the mouth, yet the amount high at the amount, and be a control to the amount, open dining high, singing room self contained. Don't the time be a open beer, Rabessia, your home estate for so you may do anything at what would have baby, because we are from home, so we believe home. Brevier, never have do any brevier, Brabosses, brevier, Betasas, brevier, and behind an hour, Ubeisha, a number de Guasia. No crassim, your hands will be a din, will be a din to Mawa, in Javas as a par man so now, your man and pa and what didn't go. Young man broke papa, Sabby Smith, Akum, Usaya one, why, Fred, near no needs our so macrow. Bah! I saw what Yamamoche, Emma Koowaa, Edmoba, Koowaa Show, so our Koowaa TV. And then so about the end of the minu me no kwa ache wa momoja e de fusane e wo yemu a ne de na seda ya de bema no if you say abribia no mesi oye na na doye e wo ho e maye da wo da e wo so ti entua so a woni obia okakobisa na sem hwan na akobisa no adaroma se papa de minu me no kwa ache ya na e wo se ye da na se ankasa no pe oye na adwuma ogugu din so ni to din if you say papa ne doye into say mraso e wo say oto se na be ya aduane be ba ebenya ba nche ebenya body ebenya kontomre na yetimi adigi na chese bibia etimi aye kama yaba ne de na yaba you stream live on Facebook Koowaa TV GH, we're live on YouTube Koowaa TV, we're live on Samdaku's initiative Samdaku's TV as usual. O share share na afufro so ensa enka one more day. Mo share our Facebook live no. We thank you so much for choosing us. Today we are far behind time, but before then, menfa encha so no enko me papa Prophet Ebenezer Dakwa Yadom Prophet 1. Papa one sofu chief mamache and I no pay baby amobia obade no enka mo ho. Yem fast debut Emma Odin for na ye boa. Yeah papa one point to say, meaning son of our homoje, Eda one point, and I will share me child baby. Papa said, Brana catch now ba. Would this be an argument cano? Would this be a Sabia son, your bed did your best say, I a problem no, Fabedano, or Bebuano, or so with me, ma, now how much trofono, and I at that screen or son of fat, now in to chain como, and what be a separate as I was on the domono or the bedroom. Ama won so wakoma etimi ato weyem anopa okrayemu ene ye de Koowaa Show de ebrel yam fast debut Emma a home estate and block factory Bishop of Falumba, the nation's uncle Edimontinti my ono say open blocks open dan rente open dan ato se be so asase se kuskuku ya unity na inso eto dindindin wadaroma be bia omon sase de bia no so sweet to the extent say enya fe na se be so se be enya do inso unity na fe no we yemu hyeso ye so be yira famia na no de ade ehia me papa if say so twa na hu say ye nuanu no bebre hu se be so se be enya do moboyi ti ukota asase a ko home estate and block factory na wo mo emma obi se ne be ya obeda na hall wenom eni aboafo a one metebro mu sika twitwidi asoyasne ema ye de Koowaa Show brel. Let me motivate you quickly now you know me ma bedwafo akaba na yemfa nsama etwa de ncheche ene e social media no ene Ghana fa na nyina no yemfa emesom me ni Diane I do here but then quickly me motivation and say I want to talk to you about treatment saying na wo yen krofo a eya uhia wo mo
Saying now young crofwa when you mo ye juma. Saying now young crofwa when you mo a diagro. Saying now when you sebi a son crofwa when you mo tiffy. Saying now we okuno. Saying now we are sebi. Saying now we are girlfriend. Me pacho. And I don't pay. Me person me catch or say. Who senior obey young crofwo. Know how you treat others because and crofwa na sebi so won't treat omo ye no. They are the same people are okay. We show more want to tell me no. Oh ba obi show more bravo. One more neno sebio one I bring pombi and sebi a song. Ebi obi show more dachi ama one abwa. Obi ono ma oni obi ye juma no post kakra no titi and fan hundi so. Sebi a song oni obi ye juma no one say oh you are a nobody because ebi out there one no jum. Ipa chobebre ebia enne na adwuma na wo mu no wano du dwom ne betomre bi na sa adwuma na woni mu bi na ba bi akopi na wano nu dwom na so na ebia na nipa na wutitan fa hodo no akoya manager wo ba bi ono so akonya post wo ba bi after you wish senka sebio that time no e was so bo na so sane wusiteti ano so wanu no kre wotan ani twetwa ne nantini sebia so bebre kra timi tunro na ye di tia foforo enya crank ya pam no metu adroma na wu metu adroma na yare metu adroma sebi so me kana no atum. All these things are things that are happening. People used to treat people. I beg of you, Srawada, send your be treating crofo, send your be ya da chibi no ohun ko chiro won wan yo mutifia woni o mu da bia ntokwa obi aye bibia anya ofe obi tifikasi mo sebi so sebi anya ado obi di atamo sa na we pray one pray na we twitwi tokwa kwa eya na mpani forces ni mo ntimi wa eya titi won sama enti enne na wo treating crofo ani o mutifia bia da chibi na wo ba bia kopie san crofo ni bia sifia wo se mo obi ya na se ma wo hu crofo ni bi baby etna na say mo be renting na so because say hey mamu eba e ma ni be renting e ma ni be kwakasa dan ni fia ha e fi se wo ba na ne ma be sa na dwumo be di ofia ba cho titi kofo ye wate na da chi bi no wo ma anase wo mpo ho anye mobo de obe ne nne no e be yan susu aso e wo ma so wo nana no mo so nti de wo ye biara no wadaroma sebie son sebie nya do fa dwene to ho na treating crofo yi sene e be ya da che no wo hia wo mo na wo si wotirase obi ana na anu bi na minimu no okasa basa kire me na onim se baby a ye invite program no e bia me beb na ni na bi ko nim se me de program invite me kora memma ade ya sebie son sebie ya me de no kopa je se me do I don't know me pe programs ko parties birthday parties as all cry na sebie son ya me amemu a me ya sure no with them and which is bad but that's how I am this program no nim se me baby na wa ya dia utimu se ohun me no afi na obesi trase hwa na mbo na betim se bebe na ohun ye hey me hu afi na ohun dam se sa ohun ye afi mpachon na wo swear you see the way he treated me he thought when I met him I wasn't going to mind him but me feel no a soldier egu na pampam erade nshraw so be treating crop enhunu crop ansa na what treat wo mu yi obi on person say we nipa we ansa na what treat ni no it's wrong yankofo nshraw say na kakra ma ken obi diso na why na san to obi a ho nteso treating crop bad say na be o show mo a wo mo so no e be treat we yi hi darling and then answer na no ma make I say you're streaming live on Facebook, Koowaa TV GH. You're live on YouTube, Koowaa TV. Sam Dakus Initiative, Sam Dakus TV. So no, you're live. The nation's uncle at Snazzy and a radio man Swatans and my member radio man I cover face and I uncle. Hey, honorable. Oh, hey. 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 Where? Bobono. Oh, you have bobono. Oh, my darling. Amen.
My motivation was courtesy Bishop Lumba. Nyamitiase. Yeah. Exactly. Exactly. You need my dear no dress a come on in another action every year. For down from but and there any fashion you see anyone. Then I made you wash up. Move a brave bunko phobia in Tia. Yeah. And they move a brave nipper be an India no one in the action every year. Sir. Bon continue go good as here. Bon continue go group. When each of was it. One I know Monsieur School as in Inano. Such a native treat you in there or Mushawan, I would see. And any of what here. Idia dance say people shanu abrabo kwa so no no na abrabo na ikọ na bi ya oni ni be ya hia mu bi na usia na ya na de na wo ye no isembe na wo ka e mu bebre ni be bi ni pa be do anka bi o hia na wo mo ani mpo anka gya ni nkranhye ebra ebe ye yie bi de me hunu so yo de fo da che si am pampo a ankwatuma kai say a so masi die da na o hye ni nkranhye ye ni mu nti no de so be bi e gina ne ye de tietia afoforo ani it's no muko jinawa, both you who go and yam faso and meo. I don't make a say. Another Danko Kupado, His Excellency our President. So I am of Oyabo Frano. None of the grassroots would name the Bubedua, will be Uncle Saint Janada. And then your Casatiana to a man when they didn't so. You pay you bet me a young. Until you be an Uchana Brabuma. And for what dream decided to be Ubedu. Emum who said, why any funny you bet my cassie anytime? Exactly. Yeah. Then born Yakasia, a radin a bonus. As I'm on board for Yana Boy Yenny. When you're any fun and body treating you, I wish you not have you must. What must exactly. There be on your shine and the one ye and answer for you. They will say you're better treating Unyaska, or not to meet you beside you more than as a person in India. Young crab doing and say I want joke. So, Quam was sick and oh, your best. Young woman, buy a diane. Bebre ni pa ye. Ah. Omusa oba na mka ba gojo. Ayi o we ya na we ni ni. O ya na me born na bet. You see it's nice. It's nice. Na so when you adwuma mu ase hu ase ni a we ya o ya otamfo no. Yeah. Yes. Smile. Very bad. You never bring wa bravo in one offer. Omu ehu a said e no wa asem no. Oh, obi anam ne adwuma, but me hu na adwuma mu ha na ma chia no all right, but opia bontin a ohu me was interest. Nti me hu na ma nwam de wo so bre o e de ne ha wo. Wona wo bre, what is wrong with you? E de ne ka first say ka hu say nipa na you are late ka wo hwe na no so ayede akasa on. Tu nya hu na bo say no no di nka yi na nipa. What ye je de Nyankopon why let's treat people well. Why? Na enye fe. Radio man akwaba.
I saw me a Koowaa Show. You see me live on Facebook, Koowaa TV, GH, yeah, Facebook, I have GH, you know, so and we are live on Some Darkus Initiative, Some Darkus TV. We are also there. Hey, Papa, I want to say, me watch it, Some Darkus, my film. Papa, I have banana, me feel him to crack, and me watch it. Me boss and watch it, and did not. Me watch a palm, somebody will be only one in jail. No one in jail, no. So when I say, they're coming out to me, you know, as a name. I mean, what I show. I mean, watch a pa. I had no mistake, no good day. Yeah, I'm saying me, I'm a twatcher. No concurrence or no question. Yes, and we are not the grass and the media. I said, your time is so. I love you, okay? May God be with you. So, Pepe. Okay, your first story. I didn't bro, and I don't pay anything. Even at Ghana, and social media, and also who to a month for a static kind, or bra, mammy, I grad I can't say what's all a sorry dying. I'm a Nikuno, not to be a son, said the Yado. That I mean, I know when say Ukuno. Edidi software and I say echi on the sorry. And so say the Sabia song say musica now was saying between the boy me kundi and metal saw the man was a time munya miduma or so I saw that man ikono. Ukuno anyum ejuma and no more and no ejana come ejumena eto one and so didn't two thing it was say on come view the moon after Christo send a cry and then I jump quiet and senior obey yamijuma. Obenya midwuma na ka o expect say wafa Kristo die enkokunu ene ne beye adwuma no abum ewo asodan a na wadi nkan aso ativo jajaja no na so papa yi sebie son sebie nya ado won fit sebie son wan kwa sodan no one ne yira nkan bum sina na odidi software no na assista eno mama mi ba bon sen ebe sele out ne how to say no e dey na aba say man fanya me na mi kunya nya medwuma na mi kun timi ani mi nya adwuma mum mi kun support me say asie ne say mata so dan dia ma mi kun no mo bia wo so no e na oso asori dan na ni kunu se bie so anyim adwuma ama so dan no esiwo ama sesi no ono akasa e no be start eyemu adwuma ye fanko ye famra ye ti say ma mi so otaso dan no efi upper life ho ene de upper life so abekasa the okay in say or transfer dino edema mammy agrada ekunu yanko yes a kaku as you could queen in could see a pile line say that we'll be back a toy oh nana grada nikuno so nana grada nikuno and a toy nikuno a toy on say we are no Arabia and Tiasia woman so Obano wa dea, yes, so about 2 actually Berman there. Okay. So I say, Mimi, who say, Berman no beer, no whisker. Okay. And to Obano Pessa or Catan Nukunim Guasi and Tino. Obani Yeni she Nikuno say, Nikuno, and a end for dine. Meaning out to the American say. And Guasiana can mean what? Young Fanny said. Say when the ukuta was sorry dying and also water and I'm the one na ebia Mr. Cranton so about the tonnes we nyesika oniska water and guasia wo mne dey oh say Cranton no na ono no ohye obi ase ohye sofu bi ase so and the ebra omune mishia ya no ana Mame part dear na oyobia waba me hwa sorry pen okay ansana obeya confujuma no kura no before no na me ho na no ba sorry wo okay so ntino omune me di nkomo
say ni kuno ne hye obi ase na ompese ni kuno no be hye obi ase forever. Okay. And the omo pese omo to asori dan. Okay. Omo pese omo to asori dan. Omo to asori dan. But no, I catch on so pese. Oh, and that's almost no plan to say almost sorry that out of that. Before no. Na lecture mukra bese 3 years. So person ton was sorry. Oh, me catch almost say because of a near maybe on some case na so fu bi sorry ti ame do time bi na call radio so ko kasa no mane ade a na wa man nkola be gina junction ho. Yen nyina with the same side in tino obi an omu bisa say hen fana software pile life will be a hawk or no besides a software pile life from Mr. Faha. Don't you know, maybe had the cost or not? That area there. Oh, I Wedger Junction, okay. And then all this house of a chrono, and with the same area. You and I with the same area. Okay. You know, me, imagine say, a radical Abraham said, free Nasasi or Tislam. On Quasa, say for us, and a honor no radio vision. It's Sabetia. Lecture mukra bese 3 years. So person ton was sorry. Oh, me catch almost say because of a near maybe on some a pie life and yet say Linkano. Bishop. Papa. And come out with you and yet. Baba and your work and one can only be a can one solemco. Come on, I would in yet. One Yamia sword and yen tongue. What word in here can handy be for simple. Ekruno obi aboato ne yam afi agya mo osoro na ne wo ne waka yen ton nyame aso da no ono de wato wasi aso da and he feels say was say oton aso da nyo na siye ani ada na osiye wan cheska na ma aso le manyina ada aso mesika no ni na aso da ya no mdo musika na esiye ana Yesu bu ase ne se enhyira no yo na basi mo frisa nya honam ne moja na eyi efrisa anya honam ne moja na eyi ache ameja wo soro no ameja wo soro na mesew se media mesew se oni petru na obotan yi so ana mede masafu besie na asama ado apono entimi twimfa so da Matthew 16:17 ndi oni pa bia nyame nam osusi asafo no Kristo bo ho ban sa asama do print mi twimfa so onipa bia besi aso da yebusa wo soro se kabro no be so ne yensi no kuro be mu na wo hwehwe ti wusi wi ontimi sa meka nje osoro se be bi o kire no nya papa na wa wusi ba na nya papa ti besi asole no be ka chem se obi so asole abebo ho o divert independent na aso ko ton asole na o di asem we dan nya age na o de kan ene de yen Ewurade so siasafo na asem ado puntimi twimfa so yati kuro ma obetuma ko be na president so ne materials ne yo opposite to obi anim be be okọ Timuti TV so da bia omunimo Snipa ni wura so adam so okọ so for power life a so for panyini ba ya ye bubo ni din a enya power life din no obepia ontimi nkọ to obi ne dan isenti no akọ no waso kemi ne afra sa tu kodu on ye bo ni din na asabe banes bobo ho ndi so for panyini din nguso dia no mani timi ka ho abranye ho no opese woko asam na wo kan ntrasu mu wato aso da no kondo so opese oton no waton etie nyame mra Kristo betu aso kada ache etime mfa bibia nane no ade bia betima ka kura kakra bedi troman ne wura ne se okay bibia branch ne bi o ba bi e ho na se de dom bu fa so bana samre se no ma ye mre na mniska metim bia si dan ho ya ade no so na ekofom Biazam the says can be quack with Shimnia, no cassia, then in Yamina car boom curano trasumu. Was a Senyamia more Janani all day, ya. If we sound once a markam was yasam. But is that what you're chrome for? Papa, I don't get it. You feel say, as some Reverend Sia AK, Sibius, and yet a council. I am over what to be pennies of that. So be a ton us or what to be that. Would you obey you as a crack to fear? Oh, means to be that, but my best knowledge, you know, number thing. Okay, fine. Me na matia sorry. Ebia me na misi ma sorry na no kan sana me starting congregation. That's what I say. Enti me na misi. And as you say no me feel say okay fine. O se me yidi ko ebia ahojo da ban. Enti me tom. Na ma pa ahojo da ban. Is it wrong? Dan you fie. Fie di obetuma to asole nya odia. Unya fre bibia asole. Me kan bi am sika na me di see. Dan forget to sickness kan odia.
Mana ma wa home ma nya sika no. Oh. Mana na da bia wo ho ma koba. Church matters ni en fan to fie asem wo. Okay, matters. Asoli issues ni fie eye far different. Wo ya no wie unya be the temple na ya Awurade dia. Na Kristo ka se abotan su na mesi masafo na nya Awurade na de anuane ade ebegu o. Simon mo no no wo kire mo se ha no pese nyame fie esie. Tina Simon mo no na bekọ akọ bre. Petro mo na bekọ akọ bre besi dan bo akire mo bi o mu nsi no. Ni entia nyame de no ho hye o se onya si wie ye ni dirima ye ne de anya o de abiem. Na sa wona wie duru. Na sa wona wie duru. Na wuti wo agyanom wansa. Na wuti wo agyanom wansa maado a. Mema waseni a ofiri wo yam so wo wachi. Mema waseni a ofiri wo yam wo wachi. Na mama na heni atim. Na mama na heni atim. Ono ana obesi edan ama. Ono ana besi dan ama medini. Na mama na heni adwa atim. Na mama na heni adwa atim da kosi da. 2 Samuel 7:2. Waso ono na besi edan ama medini. Edan ama Awurade din. Dia se dan wusi na koye Awurade din se nyame asori a enya wo de a. No matter what, nya wo de abiem. Nti wo na se wo fom kura na akire ko bi bi wo ba bi na pa wakora bi na oda ha de na no ye nton. Eno ko a wa ye no osoro mfa nche no. Wo de ade amaka tie nya tia behu. Na ya de na no so me ka kire wo se. Agrada ye be kom na ni kunu na eko di ani mu ton ye. Be kom kana scan ni kunu ala ana de la shila la troso. Asa akoro dan ya ye ni 3 months. E papa yi ka se ni kunu na be to ye. Zotie ya so computer mines na 6.5 billion. E yire so ba ya was 9 billion. 1.5 na so na ye hunu na wai. Jon komo na chu ba nchesa aba. Isin ka yemi ya so onye interview ni hunu sika potena omo de trust ase no. An ke nsisi nsem so ne ante yan wase wa. Na ne am wo ka kira agrada kun matima ka kira no. Ani wo sa agrada ate. No so for our lives so ne wo se wote no wate. Daddy na like how system for. Nyame nipa yi. Edu otu ko ba bia woko no. Ghana nipa nyina akogu na so dem ana. Ana bibro no foforo de asole course no. Asole bia ni bro no ni so biem. Ada na no di otimi ya asole. Tinkomo no ogina besi so a ento asumu. Oye sofo kotu quotation bi. Mame nche na de uma. O se Awurade ka cha Abraham se. Fi wona no waja busuam. Na kwasa me kire one so. Eho na meshira. Eho ana me asafo Awurade meshira. Ade o shira no meshira no. No nipa bi obeshira no meshira no. Ade odome nso me. Onipa bi odome o medome no. Na maye o man kese. Na maye o man kese. Meshira wo. Na meshira wo. Na mama wudi na. Na mama wudi na ye kese. Na waye nshira. Na waye nshira. Genesis 12:1. Na Awurade ka cha Abraham se ufuro na no waja busuama. Nya mwasi dada no ton. Anganje no. Wasemfa busuani bi akura ni wachi no ajapade ho. Disenke Awurade na suma se firi okwa ye nton. Kokwaji nhira no. And later no ye dan ye ebenya bibi aye. E wo bibi te se wakwa han obi ho de ya asole. Eno de o move akọ ba ntimi mfa nko. Eno na akọ na balance wu ye de ma han ye de ama se be ya benya bi akoto bi akoso. Ba ha ne de dan ye nyina kwa asole ye nimbi. So futim be ka to se ye dan na ye esie no ye bo ho afode ye. Ubo bi mi bobi. Is on kwa kwaji hu se experience obotoma. Wo de na abo ye ne wai. Na wai? Ezo ade de ya ji sika se nya de si nyame dan. E no no fa kwa bi zo to am na be ye na japade ne de na kansu. Utie ni anadamfo so furu ko so wi ana okoto ka baja no to bi ma asole ma no. Say me not to be na you wouldn't know. E ma wan? Won kwa so asole ba so how would you know? Adanyan. Ye ti asole abo afode de esi dan na akoto wi a won kwa wanya nkran private aye bas ne ye ndai. E wo ni de. Me de ni nya private. Ya na ye atesem. Na mpacho ye ba afode na ye ba afode. O ne ka na oyusu no no. I mean, so you see Genesis, me and me car, or the about me show so. What I say, but what I'm trying to say is, how would you know? A big one and your says the kind of toy. This kind of way. A be and one of the acquire so down for Dan Ube ma pa life to my and on so on 1 or 2 interview to me say. On 1 or 2. Ah, ye interview to me and non case. Eh, when ya me ya no mudi ni dia grosa, my no da bia me ko ye wudi ni o. Nyame ni tirimu dire no. Awurade asɛm ba yo na nkyɛn. Awurade asɛm ba yo na nkyɛn sɛ. Sɔre kɔ no we kuro kasi. Sɔre na kɔ yi ni we kuro kasi anim. Na paa mu. Na paa mu. Na ma wo hu sɛ. Wokɔ amu ɔmo hunu sɛ. Ɔmo bɔne afra ba me. Wɔn bɔne a ɔmo die nyinaa afra ba me asafo Awurade anim. Ɛna Yona sɔre sɛ ɔdwane. Ɛna Yona yɛ na de so obedwane. Akɔta asese. Nyame atiri mɔdene ha na ɛwɔ.
no wasane ko yopa enti wose wo ko yopa no ko hunu ehyen bi okwa no ko hunu hyen bi kotasis na ehyen ne kotasis no tua ka ko se wo tua ka fro se wo dwane afra awurade no soma no onko na awurade manframa no ye awurade manframa no ye dene ebo wo pone so na hu kese Yona so odi ntio nyame forget nipa na timu nyina na boss wo chen no afi na hu kese abeto won so na hyemufo ni suro na hyemufo ni suro wotiatia mu fro ana wotiatia mu fro mu nyame na wototo ehyen ni mu adwadedie omototo ni ama omdi tukwa ni nyina gupu ni mu aye ha ma se ebie mu oduru ni ntia na nso Yona de afi mu aye ha na nso Yona de no wasane ko ehyen ni yama akoda ha ko ehyen ni yam akoda ha te biko nim sa na so ode na ne yama ne yakosu iko na hyemu panini ko ne nchen na hyenu panini ko ne nchen sane se o za brante o pa kire se o pa kire se ade nti no wada ha eti bra ye bra nyina wo hu na de wada yi sufre wunyame suna so fa fre wunyame ebia obedwene na ebia wunyame ne bedwene ye ho na yankoto na yanto baha no sese wo ho se afa won ka kire wo ho se mama yantwi ntonto mum yantwi ntonto mfa hunu de nti oni pa bebo wo no ye hunu ade kuro nti a we yaba ye so omu titwi ntonto no ebo Yona ana Yona sre won na Yona sre omu ka kire om se amane ya abaye amane ya ye hunu yi eyemia eya so adan amakoto ntia no busa ne se wadwuma ne se anu obusa se wadwuma ne se ama amane ya we yaba ye so ehe na afri ba ehe na ufire o ma be mu na ufire nchine he osofo apa life nchiri wo he no busa o ka kire ne se anu o ka kire Ghana fo se me ye Hebrew ni media nkam ye Ghana ni na me sore awurade na me som no suru nyankopon osoro nyankopon ana nipa ni suro pi na fe no mu suro pi ko mate se nyame yanka apa life wa fa ni o mate ne nka o ka kire ne se anu o ka kire ne se ade na waye ade na wo waye na nipa ni nim se awurade anim ana o dwane afiri na sofu nim se wo to aso da diska ya to ne ho obusa nsa de ne enyo anu obusa se wo sesi asofu apa la aso da wa to yenya wo dai na po no nyoma ye na puyi asochi eboyi ahokire ba wo su ya solomenti mi no su na no so ma wo efiri se na ebo ni gusu uhuru na asochi bi gusu bo wa pa life anu o ka kire won se ebetimi amontomi nkunu punim ebetimi aso da na wasam di ni sika koma ne back am di si wo ansa ahokire afiri ye so Jonah chapter 1 verse 1 ona mo nya ne papa mo de na mo you may see so e sofo still on the car bi dem but he said oni awurade hye ase no ene woton aso da ne aba ne so a on ne nim ne kra mu se ade ne itia no unhunu ontia ase onim how would you know say okay my son me that inti and you know I'm not okay o say then obi on say my son me that me na me si my son o ye sofo nimra nim Kristo mu mra se eno nko abetima soli we di soli tia we aba onim kura ne yonko sofo bi se na ga jeze papa niema nsisi so ya ade we pa life na be di no kuro bo se first a onya nto na so do to se sofo na hoto na wo mu no oton ye wonim ekwan no foso ne second scan no oton ye ne nsa nka se de na members good na so no oton ye ni members ni nim saa sadia na wodan ya abedi adanze za wotia pa life nkan oton na so dan wonte ne nkasa ade ye nyame agapade woni wosoro nkasa na ado peye ne apa betuma ba se sika no ni wode ye nyame adwuma no nso wamfo aso ko wansoma za fe no ye saa na nyame tie wode wadwum no se ma ye me ye nyame adwuma na bi wonso betro se wonsoma ete se wokọ so de makotu andu so dudu na ase me de akoye adoye nhira nko dudu so dudu nhira nko you be free say adwuma kro na ade akoye ba awurade be so wo so because say bupem mu dunu mu ba ko na fa bre no na no se ma na me ma wo ntu ma e woni ode ye ma wo utu andu so dudu wodi ode ye ma wo ntu ti fa nka say nu ntimi na me wado ye nyam de ko ye we e hira nim o ma na ode ko ye no hu nhira no de be ma dudu so dudu de na emma edie ba se ne die kwa so o mu nim we nu mu nyina ti ya mo nhwe asesika bo mo nso no mu do film mra no papa no o ya principal god said you know be kon sa no no ko no oni bibi se said you obey ye ntima sesa said you me ne ko no dabi wasem ye urade ma ho awo me ma wo nan pembo na pemo ne wanya no no tunya fa na o hesa wo nan pembo e principal wan fa ne ye dia e be pempem abo pempem e principal utimi ni entimi muso odi ase waso oni pa bia sabi wo hwe na brabo so ye no botre ne abrabo na hemamu ye ne dia eye principle wa mo ni ye mfa ngosi wo etu onim mesra na ni die ko aso pa ana ebusa no kwahye say ye den no mu hunu se wo ton asole dan
ɛyɛ den na wadi ho nkɔmmɔ pɛn ana ɔmo na nam nom de ɔmo asɛm to anim na ɛbɛnyane wo deɛ ɛnyɛ asɔle deɛ yɛmfa ni agoro wotu kwan na wohunu bi wobɔ sɛ kuro bi ɔmo si asɔ da nkanka ne Pentecost fɔ ne adeɛ otumi si asɔ da na ɔmo nim sɛ bɛyɛ kɛse ketewa bi bɔ sɛ later kuro na bɛyɛ kɛse asɔ na yɛ kɛse ɔmo akɔsi kɛseɛ na ɔmo afra ha main na ɔmo afra ha ɔmo wɔ ɔmo terms bɔ sɛ nkuro yɛ program ɔmo tim kɔgye da hɔ no kɔm de ayɛ na ɛda hɔ ɛdi yɛn ti na ɔmo de ɛyɛ ɔmo ntɔn na ɔmo fa ntoatoa so Yesu Kristo te sɛ deɛ wɔteɛ ɛnora. Yesu Kristo wɔte sɛ deɛ wɔteɛ ɛnora. Ɛne daa nyinaa. Hebrews 13:8. Awurade bɛtumi ahwɛ ama wɔbu asɔredan no agu wɔbɛpɛ kyɛn sɛ ɔbɛtɔn. Nti wobɛkɔ baabi asɔre no mu so a Mose ayɛ kɛseɛ afa ho ne abuie no agu mfimfini. You will be okay than for you to serve. Ba nipa bɛyɛ da ate aseɛ. Adeɛ abɔ Nyame din yɛ no ɔma akwan sɛ tɔn ɔne nim ne ɔpɛ so ɔde yɛ. Sɛ bɛsi afebɔ kora wɔ nea ɛyɛ dan sɛ ɔbɛkɔ sɛ mekɔtɔn ayɛ bi mpa ne nsɛm nnim da wokɔ Bible nim kora wonhyia bi mpa ne nsɛm nti ɛyɛ dɛ na wo nko ama ne si wɔ life mu yɛsɛ yɛbɔ odi hyɛ mmerɛ adue yɛbɔ tugu nso adue ɛsɛ yɛ record kɛse a wo ne wasɛteɛ sɛ bi asi pɛn so sɛ obi atɔ na sɛ ɔdan a mɛsrɛ n'ani die sɛ ɔnkyerɛ nipa korɔ na ɛhwɛ n'abrabɔ nɛ ɛno so wobɛte aseɛ sɛ bi asi sɛ obi yɛ sɔfo panyini ɛnɛ watɔn na sɛ ɔdan ɔda so te ase a ɔnkyerɛ sɛ nipa korɔ na ɛhwɛ n'abrabɔ nɛ both say good for you to sell your church or it's not good sɛ nipa na wusu a yɛmmusa sɛ deɛ ne ku na wɔbɛguo na wɔte sɛ wobɛte aseɛ sɛ Nyame asɔredan yɛ tɔn anaa yɛ ntɔn Awurade hunu ne mmɔbɔ ɛsrɛ sɛ n'ani bɛba ne ho so na adeɛ sɛ sika no mpo na asa na wɔntimi kɔgye no asɔredan ɔkɔ ne kotodwa no bi ɔnsrɛ wɔ soro sɛ mayɛ bɔne kɛseɛ atia wo nti agya fa kyɛ me na medeɛ mede kyɛ no mfa hwee ma na ɔsoro na ade kyɛ no deɛ a ɔbɛkɔ so akɔ ne nyɛ saa deɛ a ne fɔm bɛ mu a na ɔgu so nam no na sɛ din no bɛpagya sɛ kane no ɛdene. All right then, so we're streaming live on Facebook, Koowaa TV GH. We're live on YouTube, Koowaa TV. Samdaku's initiative, Samdaku's TV. So you're live here. We'll show you what I subscribe to your channel, no. Now after you know watch it, no one like it page, you know. Eddie Amaya or pressing the red button and notice say what subscribe. Second story making headlines on today's Koowaa Show, and it says, "Yeah, Chama wants to me Eddie Afija or say, Ghana, the His Excellency, the President of the Republic of Ghana, now down for Kupado, living the Eddie Madana. You put it on Ghana. Onimdiayama Ghana and Onimdiayama MPP. I'm a flower, dear Colonel. Uncle B and Nimasi. Because don't go back to my hammer, dear. I am son of a pro Nepronunti and want to be a woman. I know the Ghana to call IMF because no one said, dear, you see the movie. But the Lord, dear. You get 3 education, planting for food and job, 1 district, 1 factory, about 4 NAPCO, about 4 women in our session and that would be better. It's not to a young. I love flower. I have never got a year. I play some notes, I will see a few more. Another one, or a year, 3 months, or who quiet. More piano, I am say I'm really about it here. I just for pro, pro, which I'm out to me. My force one over the drama, and Abba. If the drama ever so yet, why the Saturday? Obia. What did he be said with Bukrana, the man who Burkina needed the other day? And what did you cut to say? More piano, I am say I'm really about it here. I just for pro, which I'm out to me. My force one over the drama, and Abba. If the drama ever. Answer, you are very near body in Yamo. Chance of mine being assumed the Niamoto. Once a new time at Twaba. But once original said you are a corner of a fast in a battle. Sana Unipa Jenny.
nipa nwene sebita frache de yonku nipa ho nemu ko be fa so no na dwuma a woye ebe kosoro eno ana odwene ho ba mo so de nkomo dwuma de mudi nipa na eye di se so wo kwan bi a be fa so awe ne sebi NDC for ya mo ma ye nto aba na fa sa kwan ne so fa awe ne se no de wu e de accident for aba nti so hu si ye kokro moti di amenka se wunnim kwan a be fa so because ma dwene nya wadwene enka tete no na ne nipa adwene mmra sebita frache mo be ye sa ya chamo anwa na ye dimrika de koto aba eno na ye otatis dia se ni obiem mo hwe kura me ma mutu ko mo hwe kura ya ma mo be di so MPP no eyi edie na mo awurade mpa ye na mo awurade mpa ye mo oman Ghana na ne ye edie na so oman Ghana di ya ana mo politicians tum be di ye mo hwe ye edie ansa wo ahotom na ade kasa tambia mu gina ba bi kasa politics ni show na mo yi sabi nipa ya tim na firim anya platform udi nkomo a wudi pa ni tiwe ne kwan as party chairman wa akora wunim ni awoka obi a waban na woso anko agina ba bi si abobɔ ne ma ekoso so na yen ya kra me dada no onzo onya bibi amoso eni ogina no ototo ayampe nkomo no kra anya de ka first pa MPP eye meeting wa santimema na ba bi etesa na chairman kura ma ka bati vovose otepin den onze ni pa ni ate ongobo na kwamo medeno na wo kodidi agya no ene wo de hwe obi ato se ne omte mo kire nti to se mo kire wo kasa kura na ye omutan nka tetepa when you like just go back take your phone Google what I'm trying to say I said if you want to understand me just go to Google chama to me last 4 years ago last year baby original kasa look at the environment the noise that you are making any party flags ne de ni ade ekoso and obi ntie sanse munu ni biem ye ntie because ye need ye wusi ye dan ya muntimi muwa oman no Ghana politician bia no otuma bebo oman na na ye yo munim ayo mo ho atembidie asema wo kan so no obi nya adwene kro simu se so ko kan se oba ensan wie ne yi 20 ma mo oman no wo watima gina o party anem se mo de ye ko IMF so IMF eno no ye baby pa wo de ye kwa no ntiam se na nado amamu wa be ya de ni ase wasan no so ba wa dumanfo anko IMF du wadwuna wo de ko na wo se wono wasan no emfa so be ne wom empam yonko ho apambone se ba so nya akonya na wo ye bibia me empam yonko ho apambone bra wo ne otu ho bra wo ne otu ho jojo ene obi ni ntokwasem kwa bra wo nya obone biara Proverbs 3:29 dia ba se chama ni aye party nya no wo kan no weri de nka ibi your friends akura bi obeso ewura politics ni mu foforo aso ope bibi akeka won hye dan hunu politics mu omu nkomoni e de na nka ko sen ka chama ne na dan de na ate ye chama kasa okasa de na ate ababe na afafirim ka cho na mchro ne nka ozo oka na so ate ase so ke ne wi na ba wo nche ye na me so me de mansa na ye kwahia ma wo se ni chama se mreka ye nyina what do you gain in it do you think mamu ne unya ya nanga matro ne woso woka na no so wo so ke ne no de ubenya bibi afirimu more than ya chama kai. What did he say? For all your time you spend this year in the area, I am a far bind the Ukraine, and I don't call him your mind down a pet. It's the end of your penny, so I'm feeling IMF. So, too, could not for you will be a boom and my control more, as a sunny Madiama more. Go more to be managing Tino, or young ever manage Yamamono, and no yan Ghana for every. Said I will be a Juma. No biazu wa dwuma no wasenti no de kwahwe obi nzazo mra metoto ma no eye ne ahwehwe wa abrabom no no mboa it is over kan we tre Ghana de na wo ka kire yen ampa mo party na wo so ti so nim se wudua bibi pa wugina ono na boboso na na do don ko kufu odu nim ne ye ma Ghana ne senti an wo de free education by powerful me kura menya campaign bi na menka mo no menya bibi aka afọ wi one district one factory obobo so kakra free education na ekwa wiye eya asai ba ebehiem kena eno ne nkoma Ghana epetia hunu se sele ni daso omumu so boss anani framing of the sentence no na anya wode adanya ya mu obi party chairman sika wodi ni womu ni wanya akonya kasava party nkomo ni na me kra na party nyam de anka menye chairman nto ne ni nkomo na anya wode na de danya ede listen to nkomo ede na obana na ayi friend ze kra na na kwate kra nya akonya kra na esi woni fie nkomo on ne scrabo ne na namo anko bewe na party atuma ma chama mua
ya from meeting ase ka bibi fa ya ho ebetuma ma ya nya next 2024 ya ekoya ndu de nkomo ya wo de mental party din tamu nipa bia o rabia du na de no ayaya ana ayaya ne so wasa mo ba mudi ni yie na nipa kondo eno so mo ba no masa abasa ne poto na ya kasa twitwe na ono ti abonte no ya mo okonya ya so na betima tumirika ediko ne Olympics ni bi wonya American visa kokotu sa America ni bi ozo da so te Ghana ama ne ane ne prayer wenya no ana ane ne momu kokom di ya cheza wu ko tim go yawe kono ko prove ne se ne ntia wa ama na nya wu nya ya no unim tuche no na akwa de Ghana akodi nkunim eno na efe na ne o mani nyina so wontimi nya ya pamo no no wona afa di odza de ne ye mfato wo de a ya ne obeye dai osi ado tutu omo mutimi ye no mu ye ni ye ye try say kasa na na do obeye de papa sani o mampani kofo but so that people know that okay maybe he couldn't do it wei maame ne ba ne hye edi ye chicha japade ya amani bi so de nyina be kwa akwahye o je japade bi ya akwahye ye ka as na say mente say yi a o hye ye no no ye mani bi na Yesu say ne say Yesu ka kire won say damfo oba ha be ye aha oba be ye dey 2:26:50 Yesu hwe program na sia no hu chama untimi no say damfo oba ha be ye dey ko Yesu kura nwa zampa chama untimi be kan wo busa ko je say nti oba ha be ye dey faso bi amaso ama party sana wo feel say oh no watifie no kura opa no kura ni filisa na ya se kiro mun kantro mo ya de bi anya party panyini benya akonya wo baabi so won kasa no won ko man ne ko ma ya na niam nane no bo so akodi nkurankoma ensam fada se atifiri na no. So you call this nkurankoma? Yes. Diane, if you like me, MPP mama we need. Let's organize the same program again. Please. Na me nyina wo MPP dim sa me kokasa mom na hwe ne chama on to be kan say aba wo mu a. Ada no obi di ni kuro eko IMF. Na o ka kire ye say onim ne yema yen. I so feel say so the choir fa. Say be so say be nya do. Na na munim say mo be ko akodan obi so mebu amu a. Mo de yi la bi beto ye so ye de. Na munim se ntimi nsobu mu asela mbekọ akodan obi a mo de beto ye so ye dan wonim se ntimi manager be dan obi a petrol mu toto amototo kono amototo ye dan wonim se sabi mu ntimi manager mu bekọ akodan obi a mu guto no ye dan wo de heze to be saba na kroma ya heze to wo de wo ti kroma mo beka so fa ka kiro because ni ade akoja no will come and tell you say to no so fetch money so why do you have to close to na ka chenze ho kiro ndiye nsan famra na ni nyina meboa mo so management no ya mato go mfrisa mo bi o mehehye woti asem na se ndi dan ya enkomo bi wo ho a ensese politicians ni di eye mo dwuma no ansa ne be so am se mo nkon mo nhye dem kogogo ko online hunu ni o man ne kompre ni mo hyehyegu ne hunu ade mo mo ni je hyehyegu udi nkomo fa ni nyina afra ni wato wo hu sania ma ase no udi no kora boss ntubo za ne kra me se se wo mo nso hu utim zo mo du hu ana mo na nipa ne kra me se okay ya mo makonya bi nko metuma wie utie ni atwama kan ye ya o ma mo hu mfie bi anso nti na de we da so ye se be ye sei eno no sa pre kwan to o ma next 4 years awe de ya tiwe mu ze no na ye na be se ye afiri mo na de ne ya nko be se ye afiri mu bua ade ne ya ko be se ye afiri mu uko school o papa se be am de wakoto ne ye so mu ni ma de pa ba me pam no se se mi you from me you afiri di wo di adwuna panyine de kase kire se ade na ya na enye say it could be like if you plan school business so it is for now and I need a good foundation for you so you just go there and then repay me no I'll take it ultimate spell mo ultimate spell ya mo ni pa bi o de ne boko school papa na nya ho kire na beba kwa mo beyi na firi wo yare also kosi woti asem na se no ne nam fufuo nyina be odi ade ne kosi be bi besi so free so ho odi ntimi en start ketua na mu na de ne ko yansani sa na obo ne bra enne na ahia no no ade obekọ nketua no isika pagya no transfer no odu ne level setam bi obetima yo otimi mfiti bum nka se obi aba committee bi na ko adu tam wa du pick na nkade ne munyam hye wa se afede o metena nketua nim na onsa amebon enzo so faso obi ani so didan ani ameka nyanse ye ntan wo mo pressure Ghana fo na munyam komo e pese atimi enye obetwa obi mpu adi obi atam ne ye hwehwe woti ase ye de ade na ma wo
batons no aba ne kura wo yesi tumrika no ne nyina yɛnhwɛ na yɛnyɛ gye odi ase ɔse mu obi nyi wa yɛ nyɛ wa no ɔhɔ ɛnyɛ wa no fafa Dimagana for Kancha ma untumi ne MPP party sɛ mabɔ adwuma yɛn ne yayi moayɛ ne moamano mudi mbetuma wo sɛ mabɔ adwuma ko mo na moda V8 nim mo na wo petrol no ntobi ko apak na aka susa tututu saa nti betuma ka so wabɔ adwuma ayɛ tobi ayɛ brɛ no bɛka to sɛ wunye huri hɔ eti ne wo tie ya no pɛ no onyi politics feeling nto nkyɛn no mo se church chairman kan kyɛn sɛ awurade na dɔ no no dɔ so di ni position ani sika no okura ntia na se ya na obeka sabia mbo film da komo ne nyede na nu awe ne hwene akotena sika obi wa santimem na so ojon ndc a na se wo jimfo ma sika kura mfata ndc fo kuni matitiri fo a sabita fracha okura mo dowa omo wa ndc ne ma mekia mo mo the politics aya che da so obi anu oya ne ma ne post ye nye obi a sabita fracha o kanya nsasema ma nchiri ma fa ba film se be a politician am de komo bia beto a e was a Ghana for to say ne pese wiase ne ye na say ne ye prane baabi kasa twitwire ukwan di sima omo ayi be gina wa sie dum katie be gina wa monwona nsa no agya hokɔ over ha atama ntumi ko gina wa the whole asante regina chairman a o links onya no politics e ka unfa ni agro sa ne akɔ gina wa kekan enim ne de ama unim nya ya ama tu gya odi nkomo na aggressive ukoyi ni ama aban na ye hinta wabobɔ so akyerɛ na Ghana fo amen ne muntimi nya so Ghana fo oboso bo no wakyerɛ reason kye muntimi nya any time ma sha godu se dura mo bɛyɛ na Ghana ni oto ode ya no mumu ekasati aban no osua bibia fun se so mo gusu ye oni ye ne nim ka won tro twa prasa na ye twa no na support party no we dey aya to bibia nkwa politician jina no wani ni yonko ubu no no amunyina so someone amunyina it's wrong. Okay. If you are chairman, come on, yeah. But you are the president, a pen, who did not jump. Now you are prepared. I don't know, did not want to know kind. Okay, it's a Korean and San Riena, John Draman, Mamma, you know, Sabita Fracture. Your parties now, Banessa, walk our phenomenon. Yeah, Munya Sergeant, maybe pass our life, no. Yet, Yana not when you did the German fan you be. Who preach my position, call him 50 to Brabra, who got to back as was one. Well, Tim's a new easy about trauma as chairman. You will be up with the whole president and yeah, Jim Homena, Okasa went to a told dinner. All right, then. Who party the Babon thing. Now, Papa City, you will be so sorry if you would dinner. All right, so my mentor, so we are not going for break now because I think my time is running and I want to give my listeners more time for them to contribute. And see, me test story at me bro and same. Na say mo video bi ebe to social media ne so ana say Pastor Love sebie son sebie nyaado the ex-husband of Obapa 60 that means say na odi dad lumba nyom di asani ajaja na when am for say papa when you broken heart pa na chill and you see ama oye die wuye and I no pay that story ya Pastor Love baba bon so say mo amukasa na be ya munya yo no broken heart bi 69.1 entermate for 11 years. Me da gwe so dwene se nipa no ade mabodam na mai wo wiase beberebe eya munya sa ansam ne keka na airtime enye fe ensam na mo keka na enye fe oba me platform so na sabi uninya asasem bia ka enye ba force free so na ko e me keka sa ansam no na me big mind ma twam sa ma boro sa ade ma bebere ni wiase ena me ne oba ba akontamate a ena moda so kura mu kan ho nsem ade nkurase semu be sira wo a we kurase ne ma me platform so ya me shira obi a I am Pastor Love minim sani amete me meka emfa o 2 CD phone ne kita na me keka nsem hu nkyira me ade asem ne ono me ne wa asem ye jai for 11-12 years in still adding Ghana for mo how ne say me na me jimani me na nim enwom na me de jimani no any videos na me na me te ase eti emfa wadwene me kanse hunu nkyere me uma bi nso anani chiwo se alata samana kekan kwase asem se
me da be me no mo nse wo sem ye do e de nkurase sem no munya sa nkurase no 69.1 entemate for 11 years me da gwe so dwene se nipa no adam abodam na mai wo wiase beberebe eya munya sa ansem ne keka na airtime enye fe ensem na mo keka na enye fe oba me platform so na sabi uninya asasem bia ka enye ba force free so na ko emekeka sa ansem no na ye big man matwam sa maboro sa ade ma bebiri ni wiase ena me ne oba ba akontamate a ena moda so kura mu kan ho nsem ade nkurase sem ni besira wo a we kurase ne ma me platform so nyame nhyira obia I am Pastor Love minim se ne amete me meka emfa o tu si di phone ne kita na mekeka nsem hu nkyira me Roma sebejo na sebejo ara sometimes it becomes too much of our own Diane na meka cho man ni nyina nse ye ma ye ni nte kakra to be ye hu so bi won privacy exactly ye hu se wi asa ablabo na ye bo bi bia timi okay e wa abrabo e ba ye ni nua na anya de ye kan ni wi aso le nsa ne nante Pastor Love divine ye wo se di partner srani ambassador bi ahodo nyina amekasa ma ye na wi atwam 11 good years di pa no wonye na ni wi ase bi because ni reja ma won siri wi ase bi because ni reja no ma won sa o wi ase bi because ni reja ampajo kama na yiri na radio station to radio station opo ne nyom sa ye ne actions no no de mo nka se buruki hat na ye ne sa ade Adiensie na Ewurade time. Adiensie Ewurade time. Adiensie ya ne kreachi wa. Ane nso ya ne kreachi wa. Ani etranton. Ani a etranton. Atrota trem. Ense hwe moje dibim. Akoma atwunu musu ade. Ena ya tumri ka koboni mu. Odanse kurumu a ohuna atoa se. Ane de o hye enuanom. Ane onipa wo hye enuanom mienu ntam takra wogem. Mienu na mepe. Adanse kurumu fu a ohun atoro se. Nipa na esa. We date me with the only Nasa was say you broken at us. Atansi kurumu for a moon not trust them. And then you're showing your num you don't to crowd Jim. Avaliana Kubel of years, a dear now, Jay. And Sabi Okra woke up you now, Maliano, Bravo no Moja, A. Unim the door. Ubiabeka. Nipaya Bonia Munchina, and movie a John on some free. Ghana the Oya Bonia is already own not in such review. Janet you. You know why Bonnie said, Yaba can be a any papa baby. A dear Jimmy cries you, and I said the other Korea's hours as easy. And for so ya candy pound. Of a dear Yadam document my phone. What do me a tremendum dana my phone? Of a said yes, you boop to feel no wedding some moon to say, oh, ye be. Oh, we are son and someone trouble upon so. But my Ghana Matthias is here, Diane. Would your mamma shine the same point to be my enthusiast offer at the night in a book you have Bokrono? I would rather be never a culture at Tano Casaya or 2 wife for a boy. You know, Omudia non come Ginazo Sour of Fisa. Funsoba, Nanny Nipagina than it Trimun Tonkre. And Funsoba, and Yini Pasabe, the Dibre Crown and Tonkre. And 2 Kakakra. How many in our matras go so better to my from Kajabi? No, yes, and I couldn't. Yes, no, was she any per when you're watching a Nimka Crabia or Cano? No, no. You all answer address such a baby, and you're Ghana. The Jimmy 5 years new. We've been Tamadia be a sabi a course of 500 minutes of where Juma and Namoswama Ghana, you're near the hole when you're that was sumo. And so, I mean, for 1 day out of 5 years, young from Swaka see back. And not the see a baby cover papa my yesterday is a many pa. Why are we like this? Ghana Frontier. Now, my mamma started to have been so very soon young quite. I could be UK. No, UK near Mano, Sabata Fracture, 6 months visa. But you call a dear Triano near Juma. And of course, you try 6 months in Yanaka Carabano. And himself be near no near Juma men is catching Ghana. After they were maybe not a throne a D1 year. I did 1 year na custom 4 corner Jumamu. I'm watching so more Baba Bono. I'm about a Brunia company and the Agina custom in the Wizard said. Adena African na Ghana for na motabo Momo Copa. Now Muba Majuma may be as a Ghana in number Chino Cobono.
ɛdeɛ na Ghanafoɔ no nko ayɛ a Nigeriafoɔ wɔ ha mehu sɛ mbɛba bi a yɛ Ghana ni a wɔbɛkyerɛ wɔn ni nkrataa na mbɛfa n'akɔ custom ni da ne asɛ wɔ kakyɛ bro ni sɛ Africa nyinaa kuro a ɔmo kyɛ ɛyɛ yɛ mmerɛ ɛyɛ Ghana a reason ne sɛ ɔmo a nuanom na bɛba bɛka akyerɛ sɛ yɛ nua wɔ ni pipa tikɔkye no afei na bro ni na ta ne no so whoa I understand you Nigeria for nyɛ saa da wonya baabi tena ɔbɛtwe ne nuanom nyinaa yes China ni nya baabi tena ɔbɛtwe ne nuanom nyinaa gold no otu na yɛ ma no kro ɔbɛma mu nyinaa ma bɛtwe na so Ghana ni Ghanafoɔ ɔkɔ so kra ne yɛ Ghanafoɔ why we like this Ghanafoɔ wie no obusa sɛ ɔno custom no sɛ busa Ghana ni bi abɛbɔ bra wɔ ha na wɔkɔ ne kuro go ask him sɛ deɛ na de ne kɔɛ ɔbɛbɔ ɔno ani nua ne di ɔbɛka even worse than the America kyerɛ yɛ akyerɛ kana ho nsɛm ya twa ne nantini kwadwuma asomasi ɔyɛ kala sei ɔyɛ sɛ ɔni pipa ɔbɛdi sei na ɔma bɛka na ɔgya wɔkɔ yɛnso deɛ ɔma yɛ saa nko rudu a ɔwɔk buroni nyɛ saa nkwasi asɛm ɔba kurom ɔtumi kɔka kyerɛ nnuam sɛ hɛ deɛ woba w'ani ka na wasoa ne nuanom nyinam ne na ɔmgye ɔm ani ka ma yɛhunu buroni deɛ yɛnka no ho asɛm bɔ ne da yɛkra ni agye sɛ yɛhyia buroni mfato wadeɛ da hɔ koro tumi gye firi wo nsɛmfoɔ ne ne etwekura na yɛ de ba nya yɛ yɔnko bi a ɛhɔ ne yɛnim aduro so ɛhɔ ne yɛwu yɛbɛtumi ya kɔ ne fam ɔtwitwa ne nti wagye sika di misu a ntina mka kyerɛ sɛ yɛtena aboro nim na awurade de ɔmo tena aboro no akyi nti ɛfrɛ ɔmo aboro kyire aboro no akyi na ɔmo kɔtɔ ɔmo mpa aboro nti ɔmo antena mu ne yɛde yɛsi yɛbɛtu aboro nim deɛ aboro no mufoɔ no yɛyɛ o na ɔmo te aboro no akyi deɛ da sɔre bi a ɛyɛ aboro ho adwuma no so aburo na chi no mo nti mo support se mo a mo wa aburo no befiri mu di Ghana ni firi akodu aburo chi na wo se ne tebi asesa omra na otimi si fie ni bi onso timi toka adam enso adembone ye ya aburo ne de om kodu mu nya na hoda ni nia bebe na nka oni abetime firi aburo chi na wo ka se hwanye o de mo te amma mani nka edi 2 weeks person no prako aburo no om ko tno trend enya ye nyine nkotsem ne nyina ye mre wo me edi da yan nya jai se susu no a da bia ye sori atia ye nua da bia besi ye nua ntofom eti sa asema tie nua ne akra ni atwe anipa asema siba ne ewura fi papa odi mfie bebre aye na na wo hwe due wo wu nua ni so ada na wo hwe due wo wu nua ni so na wo awani sumpu na wo awani sumpu na de uhunu anasa be yedai wa wo ha de uhunu anasa be yedai wo be ka kire wo nua se wo be ka kire wo nua se ma menyi due bi eda wani so brako mpu na wo wani so nya twumuni te sɛ impuna firi wani so kan no ansa na obehuna de yie ansa na utimi huna de yie na wayi dua na wayi dua da wunua ni so enkyere hye wani asema wosema wo sɛ dua bi da obi ani so Kristo si yi ansa wonam wo yɛ dwamanfo wonam wo yɛ korɔmfo wonam wo yɛ nsaburu ni wonam wo yɛ wini so da bi obi de ba media ni mu sɛ ba ko pɛ no wayɛ no wo kan wo de atere ni nyina gudam no abɛkyima gudi pa korɔ ho fi die na wobenya ɛdeɛ pa na wobenya bi a topic ba se ne Pastor Love de na ba ho be yɛ time go wo to ne ma wo fam wo wi ase nipa nim o mo nka ho asɛm no se ga public figure anka oti bɛte so se nipa no so wo asɛm a suru be sia ka no chaba wo to na akra ro ho se di papa me ye nyina ba ko pe ne di o mo twem se ne abasasa ko fo bebre ka o ma no aduro mu e wo sa de no wo se ne o ye nyina so amma mfa so ko ne ma ya ma nipa we nko a gina so no yentima celebrate me da yentima be celebrate ade a waye no kra ye mo waba so yenka say well done akira wawu yenka say we de waye ade pa me mo na ba so ankoye mpa na ye se mpa ye mo na ba so nanso na nipa hyekire ni esen wo waye say be hwem kan no wa kogigi skadi be just say ofa ye ka say ye ma efato ho a enne yenko ada na ye tisa why we like this na rodin show bia yenko so sa me come be no saba no say ni omunyuma esiti ogusu kura tua ye kakra deda na love so me kakra bia mani fi obi a tete no wanso so di paso ti na wo yesi obenya de o fato da bia na aka say am hani here am ai no no kase no na fa ye omunya wo musa on sekito bi ona fi de wo tia na wo de mpa na wo nipa we kura nkofo kura mu je free me ho no papa I don't know yes ya be kai answer ni answer but at least wakasa ameno of a me man bi kan sem bi kire mo sako se ensukom yiriwa ade bia ebe me sukom yiriwu no enkasa yedi kwose dem na su enkasa me unsu
Because them na suwa sa 1 hour na betimi asu na usuwi a wo be fine. Afeni what to be one home. Na afeni wo movie on. But I don't know. Yes. And come I will still not talk. But wakasa papa manen kasa ebi me yenu aba delay. O say afedi mo abrede bia na me raba and na we raba men kasa and na men kasa I am tired. What you say? A cut across e wa adwumam. A cut across e wo fie tim. A cut across won na fufam. We are need diagra. Obeka wan say sa ba wo pese wo maintain friendship ni nti. Why say me wo de me Jimmy. Ebi a relationship a wo ti empranche. Obeti wan say sa na so be won say me Jimmy nya hye. Wo ho e beto da ko sa fe de ma bre wo fa ho me no ntwempra biem. Me no mari biem. Me no ni agro biem. Adwuma no afi de ma bre mo. Mama ba so a na afi mu twitwa me nanti na mo adwuma nsa krom a afi de mo adwuma ni because na nipa na yere ame mo nya isa mami nko break na memra ye ba ye beto aso ni nya isa ye ti aburo ni mu a ye bekwa aburo na chi. We'll be back after the break. Ewo D4 ene ewo D4 o D4 na yebo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mu akọ na akotie na num asem sima pe na wa hunu se ope ba bi pa ope D4 bi do ho akobata no a yewo D4 mu ahodo minimo ha ukore ha wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so so na eni gisem ewom ni se o yare na ba na kache ha ono ama ba bia wo beda na wamo aduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepe bia kompai body a ejape kurum ene ewo se woko adiji se bewom ni se bosumi bia wo ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no 1 fa number na egu afidie ni so na fere papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra your friend na ye bo a odifo awiemfo ba me wo jape kuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media me dwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nwisia mobro wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sisi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo hwanwan na be ju nsem me hwewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hweku amese wo de mbra enye chinyi bomode abra na abedu ha wo behu nyame ani monyam ene ne kese ye me number wo hwe machira kwa de benyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo behu nyame ani monyam ene ne kese ye amen. I am the nation's uncle of our Bishop Lumba. Home estate and broke factory. Abawa bubuano. Ebi biara asebi opese wo mre fie. Na afi wo mo boss say bi. Na wo say yes, ampa esumi fie ni no. Eye home estate and broke factory. And ye dey sa ade ebrewo. Wo estate a ebu men say isu bonkum ni nifa nyina. Yenya na ye da no. Ye boa ma wo baabi. Ebia na oni adaje. Ebia wo amono ne wo akontrum. O prefia yesie wi ato because unyi obi ani a oba besi eye home for so a ye beboa ama estate atiapo yenim se sika pa ya yenim fifire hu asem bible so oduma yeni bia na katua asem amoduma yenim fifire we wona wona senti no wo fa me ami ko gina ho e bia ye si da ehwe hu se ye the blog papa dey si cement akodan sebe ya woto a unu woda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aminu ato
ukoto enje na enwo epurugu ade ye yegina ehese eniyema ekoto te ahodini wom ede ma se woto a eho ni munyam hye ene hu nhira ebeye dia nyame nhira se wo fa number na egu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana open product ato product dayi product eni achie product eni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efie ne ye dia product bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa mo ahia de ebetom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ye dia efe ne se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mitwa kire oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo brania mo bia bo so da form afenso what of product ni bi o amanane wotimi mesi fie nzizo sanse woni obi a wogini di wodi sika ma abusuafo no mbodi enamfo apawa wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me pe 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it dependent orders ayewo ebi kura beba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye betwa blog no ye de ni nyina agu cars mu ye de akogu product so afi wa po bi a wodi di se o ma we se guso keke na ye hu video di a kire wo afi won say indeed wo do ho abokupa in fact so otwa blog no guso wie mpo ne ye de ko na wodi ye di a yetimi gina je dan plan ya say si fie type a wo pe di ama because ene ni papa ehu enna ne anu nko an ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma fie ni bi efe nso wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra de bo hu de wuro de ma ye de ama han e de ama na bibi akotote de ama ope dan han singing room self contain dobro de dan bi a ope bi a da besi eye home estate for so ye be di wani e de wura ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra bedi oni brefie be bossese brefie be transas brefie e be handa na wo ube ye hia e number de gu ase no krase munti ya hana se obi e di nsakoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye man da mpa amodini wo e man blog papa se bisment akom usana ye ho a wayera fre na ye no ni nsakoso makra ba Yo, man, this is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. We are sitting in our family. O man, no cross a womb. To me, bomb, probably see animal with some more from any other. The Simunin Amon come home. I will Koowaa Show, my dear, so young canoe couldn't nipa. O man, penny young for so I cannot correct channel. Sana minister young for so he no could. And none of him for a person for a soldier for. Obi bia o fa kura me yabone me hia no kura boa me na ye nka no kura wo man mu ofa kwaba yeah cool ese me bai ofa adwe ho sen jade ya to kwabena asa bi wanya respect bi ama na o kan afon che no etim beto yakunadu no nso agi the same fun say Ghana politics football awurade nsanim na da bi am ka twem se mo mu ni asofo na chi de ni abeku anti prophecy no wonyi wonwa ensama agentre ha e wo Ghana ni social media nyina na yen so akeka bom ene yen so yeka bi ama wo so wate make sure so be he Koowaa dwumadie eye adwada ekosi fiada na be ye dedede mu host Diane ena me de vremo. Yo, man, this is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. We are sitting in our family. O man, no cross a womb. To me, bomb, probably see animal with some more from any other. The Simunin Amon come home. I will Koowaa Show, my dear, so young canoe couldn't nipa. O man, penny young for so I cannot correct channel. Sana minister young for so he no could. And none of him for a person for a soldier for. Obi bia o fa kura me yabone me hia no kura boa me na ye nka no kura wo man mu ofa kwaba yeah cool ese me bai ofa adwe ho sen jade ya to kwabena asa bi wanya respect bi ama na o kan afon che no etim beto yakunadu no nso agi the same fun say Ghana politics football awurade nsanim na da bi am ka twem se mo mu ni asofo na chi de ni abeku anti prophecy no wonyi wonwa ensa
ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yen so akeka bom ene yen so ye ka bi ama wo so wate make sure so be he Koowaa dwumadie eye adwada ekosi fiada na be ye de mu host Diane ena me de bremo. Yo, man, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. O man, no cross a womb. To me, bomb, probably see animal with some more from any other. Me simun among come home. I will Koowaa dwumadie so. Young cano couldn't nipa. O man, penny young for so I cannot correct. Sana minister young for so he no correct. And none of him for a person for a soldier for. Obi bia o fa kura me yabo na me hia no kura bo ame na ye nka no kura wo man mu ofa kwaba Yeah, cool. ese me bai ofa odwe ho sen Jade ya to kwabena. Asa bi wanya respect bi ama na o kan fon che no. Etim beto ya kunadu. No nso agi the same fon. Say Ghana politics, football, Ewurade nsani. Na da bi am ka twom se mo mu ni asofo na chi. De ni abeko. anti prophecy no wonyi Wamwa. ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yen so akeka bom ene yen so ye ka bi ama wo so wate make sure so be he Koowaa dwumadie eye adwada ekosi fiada na be ye de mu host Diane ena me de bremo. Yo, man, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. O man, no cross a womb. So we are live on Facebook, Koowaa TV, GH. Couple of messages are about mankind be and Fama na afe yenko ye name. All right. So I have this one here that says good morning, Diane. Okay, so let me skip it to this one. Okay. So this one says that this man is full of wisdom. God bless him from Ata Kwabena Sapon Brimpon UGC. Thank you so much, Ata Kwabena, for your message. Good morning, Offa, the wisdom man. We are ready for you this morning. Deliver unto us the knowledge of God. Bless you all. Asking, that's a King Tom Airport Ridge Takrade. And anyway, Abba. This one say the Koowaa, good morning. Koowaa, God bless you. You are the best. Thank you so very much. I have this that says that good morning. So building a temple is like buying electricity pole. Ubidia or the Abba or the Abba. You be kind the amount. And let me come here and see what I have here on Facebook Live. Okay, fine, mommy, because I'll come back and read it for you. And I don't pay that story. They better to you and say, Ababa, what your friend is said, Joyce watching, and the ex-boyfriend be the Ababa to you say, you could be womb and I said, you could be Joyce watching, may you record in the amount. May you record in the amount. I think it's Friday, ye tram me who video be okotna Kingdom FM Emma Fifi Pratt interview Joyce my men can someone chiro okogu manimu ase e Kingdom FM na hwe bibiye saadi we na mese menye na se wo no all the time wudi kan ekotna social media so wugu enkrofo ni mu ase meboa Joyce Boache me na wo date me a your friend me Richmond e wo Canada ha ma show wo hia me na wo ni hwe Joyce Boache me na me rented dan ma wo tena mu okay me na me rented dan e ma wo tena mu e wo kasoa e tisika e ma wo to aduane di ye because kako nyina na wuko free Joyce Boache na wuko free kako sanse mo nyina na mayesa me mfa ma out but just Friday or so na me hu sa video no interview na Fifi Pratt one ne ye no some me se kwaji sikadro some me se kwaji sikadro Joyce Boache oba me ho nyeso oba me ho mpo o frɛ me
ɛna wo ne me di sika duro ho nkɔmmɔ okay wo ne me di sika duro ho nkɔmmɔ ɛna me se Joyce o eni hɔ saa kyenkyena wo ka kyerɛ me sɛ opese wo hu ɛma me tu wo fo wantie kyenkyena wo pese ukɔ ɛkɔ sika duro akyira kwan ɛna me de obi number ma wo na wo frɛ no ɛno koraa no wanka nkyerɛ me sɛ wo soma obi ama na kɔgye sika duro ɛde ama wo me wo hɔ na afrɛ me sɛ wasoma obi ma ne kɔ ekuro bi so ɛma me ne boy no ɛkasa boy no me mu ne din because sɛ on kan kyerɛ me sɛ me mu ne din Joyce Boache kako nyinaa wo firi atress wo firi kako na wo firi kako ɛna wabebusa me sika na me de sika na ma no wakotua Joyce Boache he enkyene adankyene a yɛde aduane na wontimi ntɔ wo frɛ me no wagye sika na wakɔtɔ nkyena begu waduane a wo nuam na wabɛtena Kingdom FM egu me manimu ase Joyce Boache wo secret hyehyɛ ho me ne watwempena one day kura wonte me nka na wontimi ntena utimi sɔre 1 AM na wafrɛ me hane ye ni nkɔmmɔ na wontimi nda ɛno de owura fi atress ya wo firi kako nyina na wo kofiri pro eni hɔ saa kyenkyena wo ka kyerɛ me sɛ opese wo hu asɛm na ni tire na nyakon ya sabla pona ye bono sabe ahokyere ba nipa so na nkyɛ saa na obɛyɛ so bi hia na wo bi kya na ofiri kafu na na otu ya nkyɛ sɛ bɛka hɔ da ye na asie ɛno na ka ho asɛm ye hu sɛ no kora ne wɔ he asɛm a wɔne oyɔnko asɛm a wɔne oyɔnko wɔ no ɛne ne ni enyi obi ahinta samadi 25 disika dronko mo na abɛda mo ntam na wɔka no ani anyo ho abɛkyerɛ num no ofiri kako no ofiri momoni no ofiri wa ye wa kurase obi wi kubeto foma ne afa pepa ho awe enso ne yete ama titiri fo hweye jai san kwasi akeka na epanyini be ma de no obanya asema de o ntitini enko de oba ne kan no fa ne de oba ne kan ne ye pa ye o kan ma ko ntia yes ke duro butie ne ba ma ika oni nya ne pona ne ye so no why do you come out to say it bishop o kan se me na ya ke duro na se oba wo be ma nchen a dia na be oba be susu ade wa tro na so wo mpene no oba wo timi ka tro sa na dwi no timi frozo ntimi na no ntimi an convince no man ko ye na ye be ma be wan kan tro so nko o so je ne number dan me say number man of why not looking at that aspect member ho wo do be ma o de ka se na se be ma wo so wo do no wo timi fro na dwo wan nyina se be ma man to nka ntimi na wo so kwadi schedule nti sa be ma ntimi convince o ma nya ne anyem wo ba kra ntimi convince ma ne nyimu na kwadi schedule na be ma ntimi convince o ma nya so o sha on mane kwadi ntina wan fi na mate nya wo kan ye no kore wan fi ni so mane kwadi schedule wan na dey schedule number ma oba no wan na dey ma no oba no so mpeso be kwa akwaje na ye na mane schedule number ka be ma mpeso oba be di schedule ugya oba no ono akọ oditi akopimpimu wa he TV wo hu konfo bi number wa peke radio ase wo na wo se wo mane nye afre di oye ya na wo di obi number ma no na se wo na wo force so nkwaje mra ana ono na epa akwaje na ho nso ye won sambi wa me peke ne won na me shada ya mpesa me audience ne to o mbotra ti na me ya ne sa me concentrate bi abeti ase wo so ma me nya de wo to asia na ma mse na me pesa me ja kuma wudo na so fa nya adwuma ye de me nya me to ase na e ade chefo number na from wo pesa me ja ya na mpesa me ja omuni omuntie no omumuza you see so wo na wa hye nipa ne putu pa se wo mfre ne ye hwane ye be fa kutupa ankohye emehye ho no nhye ne kutupa what I say ye wo bi ho no ma se bi so se bi enya ado ka so be ya da chinchina nu a because wo don't support and say me support ba chinchina wo se na number di e na wo kọ no ka wan sanka dan yan me yire wo me nche o so obesu owu si date wunya me uwa me ya mobo me am se me mani wunu masa man didi design ya je no me hwe a me nam se me yiri nwu na me yire na aka james wo bewu o ya wade bi wo a wunya tuo na mo ne pe na ya se wo na wo bua pa se tu ya wanya nkyeremu pe bi ama
Hey, men can't draw about some body schedule, no, as well, but it's got a 2 men, I'm catching you. No, but I got some baby say, me, and won't Jim win a bear made a well, you know, a question that Jimmy who now we got good. Or was it? One to know about Jimmy who's a on your only paying that in him, Cassa. Every day you have to know that. Ubi wa bema bi on my heart ni kujina court on odi bimpa na nso kase onim kase nti no kunifo e wo ho. So let's cut it this way. What I say, let's tackle it this way. I'm not defending the guy, but sebie so sebie nyaaro se mienu me simple rather na oh no ba be ka kire me se open schedule na se empo se me obi number ma I don't know about now bonds now ba be yegu mi so say ekode mi ko jiske. Ti no na he nkomo ni mi ya be man na nka ekode. No soma oba no ti no no aba abonti abeka ne sa no won sem bi akopie koto a ye ni bibia de favor wo akora no nyim sen wawu ye hwe ye say poison ekunu ye busa oba ma aso oba ye say opesu oyigu nam se mu onyigu ti no ha me na afere me ameto aduro ma no wo no waku no ba ye won ye wo ha me no no akoto aduro ye ntumi fa ntake o oba ye no me se me ma no nyeda enkodi skaduro no odo mi ntu oso manim se wate ase me tie ya nse yese wakopo obi number ekọ ama me kura me gifre ni pakro dia you are powerful ba me ma na obi number ba okokora so wankra me ma danyan edi boy no oboa ono ana nke ma baba na kwaji ti amu baba na ne wa ba abonti a obeka ho asem because said we was edi nkomo no de e be obegina bia wodi fo number the occupy schedule number ma obi die ene asem me kura die ene die he eze okro wako ba bi peye wunim me tie me was schedule ni bi na ma tie ni etna tv ho hwe ni ehunu obi a wo ka ho asem ni enya asebetuma tena wo schedule number wo me phone so die eze ni pa me ne wo business bi a wo ye ntam a ya na se ma detail mo se me call okay be ma no to schedule ni nani so eye dan no pay schedule number wo ne phone so a onya de ma oba on person oba wo di schedule. That's what to know what ye bia mo no kra we interest a onye obetu ho na mo nti no save number no yet ye TV da bia nipa wu yin se wo pen advert aba wo show yi unko he TV nko bon number mu phone so all right but don't show mo no why what say over friend achi bia se wo na me sponsor o program ti se me ba na se me pe advert ni bi na timi nya ono number ma me is was called to not to say that achi bia nya be me na ba nka ye de kra na be ma ni nya sa na manda no phone so etna o twen ade aso ani nyi ho edidan ne kana ye bibia ho ba mo ana wi om kokutire na so so mo daye ye ni bibia ka kire mo se ekoyi a omo ana nkebedi ankoyi ye omo amasem nyame itua ka onanim kukuo mo ase wo behunu ni o started say ye nkoje ene ni ono ka se ye nyae ene ni o ye se ni o ye se bi awrade na nim no mi ni ye ni ho de ya dwene na edodo ho di nyame na onim no betua nipa ka se de wonsu ene won ban si ene ye nyina ko nyankopon de beba temu ni ahinta wo mum ye nu ntamu papo bonio obebu hu atan eti no obi aye bia wonya nko me gan minim ne kakra wo ma yusu na che wodambe ne kakra no na wari ana boy kokoi bon ebo man de wo wodamre to mu yusu ndi na kuma nuru ni awe kan ba de bi wo na ni kwa so ba bonte beka di ko bi wo mi bidi mo fa asefo na na mdidie ono na ne samle ne woton kakra mpo wanya doctor bi wo abrochie wodan kam me fa ne tena se wo direct movie ama na pase sa no no ni na mu ma bu ni kwase a na ni te no yi sikidu akwaba wo ze be hwehwe agu ni so sese di na ya mo bo aminim ni ntina me kan ya me kan bo. All right then. And of course, we will proceed. I have this one from, okay, so let me start from here. Aluta Noble says good morning to you all. Greetings to Master Abele and of course the Patito in Jene. Thank you so much. I have this from Yvonne Ode that says good morning, Diane, and your entire crew, especially of Aunt Radio Man. Please, we thank God for today. I have this from our French brother that says bonjour. Jolie, Diane, bonjour, monsieur. Janet Mesa say good morning to you. Yvonne Ode say of a place, the chairman Woodsmith did not actually insult Mahamo. It's just a political talk between him and the NDC party. I have this from George Mami that says that good morning, Diane, and your crave. Good morning to you. Ella Mensa says that the guy has no case. Ella says that if someone wants ritual money,
how come the woman sent someone else? Ella Mensa says that if the woman needs ritual money, how come the woman tells someone to do it for her by sending someone else? That's all I have for you. I have a caller. Hello, good morning. Good morning. Great. Uncle Garba is you. Because on one part, it's a summer, or sitting to us, or Munioka, only for Peter, and I get to over to the and I'm not, but I'm here. And the Apaya follow this out from away. What I can deputy be said, I deal with the people. What they didn't know, what they were that of a child said, I didn't know, Motoyan, the duty is video, and I don't be out of it. I want to what I want to know, okay, at the dominant. Yeah, that's it. You can also be part of the show. I have 9 minutes to go. Hello, good morning. Good morning. Although Pacho didn't baby are free me free. All right, Pacho in too. Pacho cost you too. Pacho and Mr. Basari, Samuel, and the fine, this Jana Sylvia, and no one, and the dinner of the Pena Mamma Tapman, the only thing to me. Fine, and he's still you with my farm way. Now, my protection is by so, or so of a mercy, or say, or can I say, I said, the video thing as master, what I tell you for yourself. Obini, there was a nice soul, and a wild view, like who would get about 2 years old cook. All right. Okay. Yes. Hello. Good morning. Hello. Good morning, Diane. Sweetie Pie. What you into? All right. Can I answer? All right then. Okay. Yeah. So, hello. Good morning. Say that good morning, Diane and your crew. I love watching Koowaa, of course, of Palumba, the Wisdom Talk. Okay, okay, let me, the next one. Okay. And then we have one. Hello. Okay, Bishop. Saturday. March kasi yo. Yeah. Kumasi FM ni Adeshi FM. Ani kuma uti. Eze kuma for nko. Yeah. March kasi yo koso wada ban he ya. Wo fa mi gina mu.
2 goals na me pa Saturday. In your room. Oh, Baba catch you. In your room. Well, my body bobby at your banya 2 goals and you're a go mom bar, maybe now one done. In your room, better you will come and say Zakokran or Yamarasa. Yeah. Yamin slow munina, no Mumraman in your face. Ah, Mumraman your face. You can't support us, no. The other I am to mom support your feel for person who know that by her. Oba bit my baby who offer. And then Kumasi and Adishi FM teaching squad ninja. Gaio sports munina on Bepa. School where he book. Hilltop school. Another man had green grass come a light in our so I'm born and I could the best at channel part 10. German 11, 12 the day be a good. I mean, she'll be also about the tire chairman. I have yeah, Bob, need to come Kunia no so. When I was a deeper 2 on 9 cry into. Much really aggressive Ekasiku because on the 4th of August it's a holiday bishop. Another day share so media say media wa how na nya media makoma ko 10 wo share so ya ano odene match kase ne hye ho ye de ne pra kwan man sa na yakomiti da match obia ofia chichi ba bia and na wo se kuma se fam fo ba na metimu ni suro no o ma timu ama o ti asem na se ko mi am ko bobo ni bi pressure da o mo so sa the moment man for her, but in such an or maybe on my normal, you know, I could do no the ability. Great, ready, echo. All right. Okay, it's your quiet first time I would do for and I boy or jumping home. Also, yesterday, in the ready bro, that's so and a home estate and block patch so I saw yesterday. The director you also executive producer for the show Ora Sam Dapos Sasso and a famous Elenia Uma a boy chidom MCR. It did Diane Edwin Shame don't cook pepe Kumasi 104.1 now they for Kumasi Panson and Roy. There are changes and you know what to make her no panel but rather to make her if you don't cook equity if you no means. Until then, have a beautiful day. Bye.